uma bekubiza ngembokodo uphike wena uyona imboko wena ulona itopazi uyi-agate uthakwe ngembala enhlobonhlobo still ngiyasifaka isigrig lapho siyaqhamuka because i-agate uhlobo lwalitshe kodwa umehluko kuleli itshe not just itshe othi uma ulubuka lesi sort of iglass indlela elichazwe ngayo elihle kodwa futhi elihle ngokuba strong ngoba alilimali so linezinto ezimbili beside ubuhle kodwa nokuba strong futhi alilimali so umuntu mfethu uma ekubeka kabi sebenza phezulu kobubi benze kube kuhle yabo musu ukufuna ukuzonda umuntu umzondela uthwatha umuntu yabo uqinisile umubi emehlweni akhe yabo ungamphoqa umuntu ukuthi abone ngendlela ethandwa uma ethi umuntu umubi nje uyena kodwa kubhlungu ukungasubmit indaba kubhlungu uma usuphila umntwana engekho umuntu omsabayo hayi ngokuba indoda ezala mina yasho nyalo sizoshona wathi umsaba ihlazo 2 umsaba umuntu hayi ngokuba kodwa usaba ihlazo iba nomuntu ozomsaba ukumsaba ihlombe linamandla ukubulala linamandla ukwakha futhi ihlombe lingakwakha ihlombe futhi lingakubulala kanti liyagqiba too much sanibona